Kajingyo ya ki vote nak penta ke election Lok Sabha jang Shillong parliamentary seat kalaya Shekman barkat kum ki jingkin ki bala yo hadu menta layo i ba ka WPP ke bala mikmat daw Dr. Ricky Sengkon kala tam hadu 2% haja lai spa har kendai ki ketong ki bala elek percaya kat kum ke jingkin ki bala yo hadu menta ke WPP kala yo Shilak Cijar kendai sepakat prawot ke NPP kala yo lai pendu haja san sepak kendai vote bat ka Kongres kala yo lai posan haja praspa pon reward kat ba ke UDP kadang yo tang kendai haja cispa pulai vote